Pamirsa operasi Zebra Agung Warse Kali-Tali Kali-Likur sampun ngawit memargi tanggal 24 November ring Jembrane. Operasi sane kelaksanayang selami kali wuku inucap saking Polres Jembrane kejangkepin antuk te 3 unit alat tilang elektronik utawi Electronic Traffic Law Enforcement ETLI Mobile. Kapolres Jembrane AKBP Idewo Gede Juliana risampun ngelaksanayan gelar pasukan operasi Zebra Mausang ring pemargi tilang elektronik puniki nyayubin pepitu bantang sane kaulengang ring operasi inucap. Kauningin wenten sia dasa sia diri personil Polres Jembrane sane kata dunang selami 14 rahina pungkuran ring sajroning usaha ngandegang pemargi hukum kelaksanayang antuk elektronik inggih punike tilang elektronik. Polda Bali taler nyagayang te 3 unit alat ETLI Mobile. Piranti inucap ring pemargin nyani Kalimbakang. Santukan ring Jembrane durung dinas kepasang piranti tilang elektronik permanen ngangge kamera pemantau ring genah-genah sane sampun katetapang sekadi sane wenten ring Badung wiadin Denpasar. Ring Polres Jembrane sampun kejangkepin ETLI Mobile dados nyani yening kepanggih pamurug lalin pacang kaslehin ngelintangin piranti inucap. Selami operasi kemargiang, sepisanan Kalimbakang Pangeruhan miwah penyobiahan indik penegakan hukum ngangge sistem ETLI Mobile utawi tilang elektronik inucap. Kapolres Gianyar inucap taler nureksain kahanan pelinggihan operasional sane kawigunayang inggian sepeda motor, mobil wiadin piranti atribut personil. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.